ljudi, ja sam Promihal HD i danas ćemo igrati Dungeon Rampage. To je jedna nova igrica na mom kanalu. Znači, prijavite se preko Facebooka ili što ja znam, preko interneta. Jer tamo utipkate svoj email, šifru, ime i tako to. Evo, počeli smo. Shit. Evo vidite, tu se sad borite. Sad tu imaju bolji igrači. Ne bolji igrači, nego imaju bolje likove. Tu se okupljate pare, novce, coinse, prelazite levele, kupujete igrače. Biće dosta epizoda. Moram svako malo gledati dolje. Zbog tipki. A vidite. Ja sad sam 5. level. Evo vidite. Ajde. Eto ovaj ima nekog vatrenoga. Tako, vidite kako ima malo srcića, tih srca. Dođi vam. Nisam ga uspio. Jesam, nisam. Recimo sad taj vatreni napravi svoj specijalan potez. To neće se kupljati. Get close, correctly, interconnect. Ne znam sad šta je bilo. Ja ću pauzirati pa se vidimo poslije. Vidimo se. I evo nas ponovno natrag. Kao onaj level smo prošli. Znači dosta smo dobili. Ne baš dosta. Ako vam se svidio video, like, share, sub, ako nije opet bacite koji like, share, sub. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!